पूषा विश्ववेदाः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः पृथ्वीमातरः शुभं जावानो विदधे गोजगमयः अग्निर्जुहा मानवः सुरचक्षो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जरा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुसदनो द्विवसे महिते वहितं जदायो सतमेन शरदो अन्तिदेवा चत्रानशकादरसन्धयो पुरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो आदित्यमादितिर्माता सपिता सपुत्रः देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यजातमदितिर्जनितं माजो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यथा समिहासे आवयन् कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः विश्वानि देव सवितद्दुरितानि पराशुभा शुभगणान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निरीनान्त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधातुमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके मालिके नमानयति कसन ससर्गस्वतः सुभद्रिकां कामेलवासिनीं मा इदं विष्णुर्मे चक्रमे त्रिदानि ददे पदं मा समोढमस्य पाकुसुरे स्वाहा आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाते भुवनानि पश्यन्ना नमः। शुभ कार्यमा सबैलाई जय होस्, सबैको भलो होस्, भगवानले सबैको रक्षा गर्नुहोस्, 33 कोटी देवताले रक्षा गर्नुहोस्, हजुरको कुल पितृले रक्षा गर्नुहोस्, सबैको रक्षा होस्। शिवाय च शिवतराय च ओम सुशान्तिर्भवतु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यं नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यं नमः। ओम सच्चिपुरन्दराभ्यं नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। अनन्तादि अष्टवासुदि नागदेवताभ्यो नमो नमः। ओम माण्डवी गोत्रस्य कुलदेवताभ्यो नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय घर आएर दियो पढाउनु ल धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल धन्यवाद। जय होस् जय होस् सबैलाई जय होस्।